and everybody get captured. Place it up like helicopter. And when them see the lyrics on tractor, coffee come in like a rapture, and everybody get captured. Place it up like helicopter. Hey, when them see the lyrics like that, say coffee I turn up the temperature. For them say, me know them men me but friend if he end me. Yo, I first me see people around me so plenty, but me pocket no empty, me need space. So Lord, yeah, me see them and watch me through a crack now. I do me everything for lockdown. Sitting in a the Bentley, picking in a the century. I drench me, but for me fire gun blaze. And the same way, so me see the enemy a protest. Oh, and him could come the closest. No, I can feel still I do the most less. I want me to put in the work and trust the process. Oh, yes, I see. Evo idemo malo prošetamo gore šumu. Gledajte ovaj pogled na Innsbruck i autoput. Top. Kardija Milaš, nemam kondiciju. Nećemo puno, malo. I vraćamo se. Gladni smo. Ajde. Au, koja je visina, ljudi. Show. Gledajte prirodu. I gdje je on? Ajde, idemo. Kiki, ajde gore, brzo. Ajde. Ajde. Brzo, brzo, brzo. Ajde. Ajde, 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 ajde. Slobodno. Slušaj me, mamo, slušaj me. Slušaj me dobro. Kako si sišao, tako ima se popneš gore. Ajde. Vidi. Joj. Vidi ovo, brate, ko je provalio dole. Ajde. Malo pre. Je sišao, dođi. Gore. Sišao je dole. Znate koja je ona procenat uspona? 45%. I onda nije mogao da se popne gore i počeo da cvili. I onda nisam mogao da snimam. Morao sam isključen telefon da odem po njega. Donekle. I onda je on drugim putem se popne gore. Kako budala, brate, nije normalno. Gore je od meni 100 puta. Aha, risk of death. Aha. U toku grmljavine, nepogode, oluje, ne ići tamo ovim gelenderom i stepeništem. Sad, pošto je lepo vreme, mi možemo. Ajde, Kiki, ovdje, slobodno. Da vidite pogled odavde. Mada je pogled odavde na autoput, ja mislim. Ovdje sam recimo bio pre 2 godine, kad sam radio na Balkan Festu u julu, 2023. Onda smo išli, ajde ovdje dođi, da vidim da li možeš ovdje. Aha, vidi, vidi, vidi. Šta je? Ajde. Ajde. Dođi kod mene. Mora da ga nosim, dođi. Dođi, čekaj da te uzmem. Dođi vam. Čekaj tu. Evo, uzeo sam ga. Mora da ga uzmem zato što ovdje je bušno. Vidite. I on se trikuje, ne sme, će mu upadne šatnica, ovdje da se zaglavi ovdje. Zamisli koja bi tek paranoja bio. I onda tad kad sam radio taj festival, 2023. onda sam išao ovu turu od Innsbrucka ka Veroni. Vidi ovo. Evo ga
tamo Innsbruck. Evo. Evo vidiš Kiki. Evo vidiš kako je opasno. I šta treba da te pustim? I da se spustiš dole, da siđeš, da se nikad ne vratiš gore. Si normalan čoče? Vidi ovo. I kako gleda. Nije mu sve jedno. Evo je skakaonica gore, vidi. I onda sam došao u Innsbruck, jedan dan sam bio. Ili ja mislim da sam u Innsbrucku spavao tamo na parkingu Spara. Nisam siguran. I onda sam išao dole Bolzano, Trento, Lago di Garda, Verona i tako neka druga mesta. Vicenza, da? Kako je dobro. Nema potrebe da idemo gore, jer nismo platili kartu. A gladan sam mnogo. Idemo, imaći da ga nosim. Ajde Kiki, idemo. Ljudi, video guštera tamo nekog. Ajde. A vidi, u kakiju si mora da mu nosim ovo govance ceo put sad. Jer ovdje kanta nigde nema, nadam se da gore kod skakonice ima. Sad će ima. It's closed, huh? No, we can have got a cable car up. Kiki. Dođi. I didn't pay for this journey. Huh? Here no, huh? No. Everything closed. How they get there? Exactly, I don't know. No. Ja i gospodin iz Londona. But for him that's no problem. Please talk into the microphone. Dođi. Evo da vidite malo ovako. Kiki, ne diraj to, dođi. Ovako. Znači ide sve dole. Tu su skokovi. Trebalo bi da su ovdje skokovi. Tu negdje. Ajmo. See you in London. Yes. Bye. Evo, seli smo malo ovdje na klupicu da odmorimo. Mnogo je vrućina, morat ću i duks da skinem, ljudi. Mali predah pa idemo dalje. Gledajte kako je lepo. Dođi kod mene. Samo se derem na njega, brate, nije dobar ni malo. Vidi ga. Miri se malo, sad ćemo doleti dam vodu. Tu smo blizu. Gde ćeš? Ne. Hoće opet da ode dole u provaliju da idem po njega, da mi cvije. Evo. Tu smo u blizini auta, kombija. Ovdje je nevjerovatno, ljudi. Nevjerovatno. Ima dosta ljudi u Setnarici. Ajde. On uživa u ovoj prirodi, znači njemu je ovo... Ma kakvi bre?
hranu i ovu prirodu najviše voli. Ajde. Viš kako je lepo. Kiki. Ajde. Beide genau gleich so, okay? Ja, na komm. Naps. Bliski susreti. Evo idemo ovdje da platimo parking, da imamo kako funkcionišu stvari. Sad ćemo. English. KG 189 DN. Was soll das Kennzeichen? Ja, man kann gehen. Otko znam koliko sam bio parkiran, bre. Nee, oder? Verschwinde, oder? Bestellt. 380. Evo mali update. U Innsbrucku nismo se zadržali puno. Bila je neka gužva u saobraćaju, teo sam da se parkiram negde da spremim neku klopu, ali nema šanse. Krenuli smo za Italiju, za Udine. I sada ćemo prvo da stanemo ovdje na Shellovu pumpu, ako uopšte može da se skrene ovdje. Sad će vidimo. Može. Sad će skrenemo ovdje. Stajemo ovdje na mali predak, sad će vidimo da će spremimo neku klopu, šta će radimo ne znam. Ali mali predak je. Putarinica, self-service. Bro, 12 euros. With cash. Thank you, bye bye. 12 evra putarina. Idemo dalje. Kakva bre putarina, čoče, kad sam platio vinjetu, ovo je za neki tunel, verovatno. Evo ga Pitch. To je onaj što smo gledali, samo je ovo malo stariji model, možda 13-14. Ali su sjajni ljudi moji, oni su za putovanje, za dvoje, top, za ljude koji to vole. Kalifornija i Beach, mislim da ima i Ocean. Doći se VW-a tiče, a Marco Polo, Mercedes vidjeli ste. Sve je to na istom principu, samo brendovi drugačiji. Super je put, idealno vreme za putovanje. 20 stepeni, nije gužva, lagana priča. Ajde, odnosno vidimo se dalje. Evo neka kontrola ovdje, verovatno. Sad će vidjeti. Ovdje bi trebalo bude kontrola, ali je trenutno nema. Verovatno su na pauzi za ručak.
biglietto, putarina. Sad ćemo, ovdje se samo uzima kartica. Pa na sljedećoj plaći. Idemo biglietto, Trento. Trento, vidite. Pa ćemo to posle da platimo, vidjet ćemo koliko, pojma nema. Idemo dalje ka Udinama, odnosno ka Modeni, Bolzano. Evo skrećemo ovdje, izlazimo, isključujemo se za Bresanone. To je put ka Veroni, ka Udinama, a ovaj je put pravo, levo sada sa naše strane, ka Veroni i ka, znači, Bolzano, Trento, Lago di Garda, Verona, Vicenza i tako dalje. Mi odvajamo ovamo levo, znači istočno ka Udinama. I posle su Udine od Trsta udaljene, pa ne znam da li ima 100 km, ne. Aha, evo je naplatna, zato što smo se isključili, pa ćemo sad da platimo, da vidimo koliko šta treba. Introdurre il biglietto, Sad ćemo, koliko je šta? 2,90 ljudi. Mislim da je to to. Ritirare le monete rifiutate dallo sportellino. To je to, čao. Grazie, prego, via. Idemo. Vidite, ovaj Porsche ovdje ispred. Da vidimo samo gdje idemo sad. Idemo. Sad ako se zajebem. Brunek. Idemo za Brunek, ovaj se zajebao ispred mene. Ali ovdje znak stop. Po školska tabla, brate. I idemo pravo. Pa levo. Opa! Turn right to stay on Pustertaler Stadtstrasse, Strada Stadtteil 49 della Pusteria. Continue for 43 kilometers. Aha, idemo desno. To je to. Učili smo se. I ovdje 2,40. Šta ovdje kamperi ne mogu da prođu? Koja je to fora, brate? Bože. Znači ovdje kamper ne može da prođe, ljudi. Sad ti neki smiris. Ne znam zbog čega. Vjerovatno bi morao nekim drugim putem. Song I hear, cause y'all been bullshit. Spin that booty chatter. I hear for 2 days it came with something truly. I'm a nigga that's true. But we ain't see it in the streets, my crew, we heard it from you. You couldn't understand, you was raised in the streets to each song. Lupiš nešto pozadi, brate, ovdje ove krivine. Užas. Znači moram da stanem, da im šta mi se prevrnu. Gdje da stanem, kad nema gdje da stanem. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I